دلالا دلی دایی که بخیر هاتی باتمانی بکامه کردستانی گودارن رادیوی دنگی گل جی برنامه دا خوازیدن باش ایرو دی برنامه مده هنرمند خمگین بیرهات و حکیم سوکان ببین میوانی برنامه مه دوسترانه از نه یکم یا لسر ریبر اپو تیوی کلیبا خواه لسر پلاتفورم دیجیتال هاتن وشاندن اما هنک لسر وی برهمه هیجا باخون هنجی دکارن بریا تلفن و پیامان تیوی برنامه ببین جبو پیوندیان بو واتساپ و تلگرام 0031 687 06 09 21 0031 687 13 5 47 هجمارن تلفونان 0032 53 41 57 17 0032 53 41 57 18 رادیو دنگه گل دوشانا دیجیتال دجی بوره وبسیت دنگه -gel.org یوتیوب، تلگرام، رادیو دنگه گل، اینستاگرام، توییتر ایکس، دنگه گل 2022 و فیسبوک رادیو دنگه گل دنگه ویه برنامه دا خوازی دست بیدیگه. باش ماموسته دم باش ماموسته دم باش از نظرم دنگه میتونه نه بله ماموسته دنگه تته
بله دو سترانه از نه یکم یا لسر ریبرا پو تیوی کلیبا خواه لسر پلاتفورمین دیجیتال جهات وشاندن گوتین سترانه جالی و هاتیه نویساندن ما مستعد سری ده دسته و ساقبه هم دویژن راستی برهمگی گلکی هجایه رولا هنرمندان آجبو پنگاویش بو آزادیا ریبرا پو جبر کو اف سترانه و هیز دا پنگاوی کرم بکنم و گودارد کن بله سلاورز شبوی و شبوی حمو دارین رادیوی سلاورز ما شبوی هر کسی هنه گل مقدار بکن بله بگمان اگر کو ام ببیشن هنرمند و کو اگر کو پیشنگین یا یک پیشنگین جواکی به جواک چالاکیه دیه de çaroşedeyi gereki evji de aynı demede duve çalakiydi de peşengi edici bigre evji jboyma erkeki netevi şoreşgeriye elbet işte bu eniyamaya çandı takdaramaya çandı ya hünermen denmeyen godunava ve tevgerede cehdigen hünermen dedin bu cüda diken evji ave em likilaka gel yapane o em de her pengava ku piwise em tede cehbigre بله ما مسته پیواژوی آماده کردن و سترانه و هلبسته چوابو حتی هن سترانه کنج هلبسته کن چیدیکن آماده دیکن مرحله کر چواره در باسته بن گلو هنک جدیکاری قلاوی پیواژوی بکیش مرا بله elbette atmosfer asnama strani yani elbette meru kingat bisine çavat çaravşelet bisine bele ev atmosfer geleki giringe ne olsa ev atmosfer ku insan dikeven alda yani atmosfer az basa atmosferi hesteydik bele bele az dikarim hawi bişim adkarim Alo. Bele mamuste dengetete. Emte godar dikin mamuste berda. Bele bavar perskrekeki tek Sevkan. Bele hevali min ser teknike hevul bide dubare disa em xwe bigînin helbesvan Hekim Sevkan hinek qala pêvajoya wî atmosferê xwest bi me re parve bike bêje ji bo godaran lêbelê pirsgirêkekî teknîkî derket mixabin بله ماموسته حکیم سفکان تلفن ما قط بو کرم بکن ام و گودار دکن ماموسته ببورین جاره کدن از دوالی بورین رجا دکن بله از ماشینه دمه و هنکی کار مجیب توف ببورین بله بله yani atmosfer geleki mu asas az dişteki mukarrem ma stran jezude çekir bu li eğer ku amroşa serokatiye naskirna serokatiye bigrin deste asas dişteki go gatiye go hartentine yani reber apoş boy ma beri 20 sala çava apoş boy iruji ayniye ما تجاري مثلا شو مساج استراتيجي او ما تجاري غير ابو وكو ناس نامه يجي وكو شخص فيزيكي عبد الله öcalan مناتي ما او هردمه وكو سازيه كتي ما هردمه يعني تشيرو نزيكايا ما يروج يجي خندنا ما يروج سروك ابوره هر وكو اروجا يكمينه ام وكو سازيه كتينن ام وكو تاني شخص كي نابينن شو دور ده او وكيدن مثلا بقولين خمجين بيرات هذا ما خمجين بيرات مسافش نيازك اني كو جوته لسر او ميتيولوجيا يونان لسر او جالكتش نيفسينه منو خمجين كي مسر بينا مناقشه كر بله شوي ابي جي داست بكش بقول سروكاتي جد دارين خد پاراستن خد بحث که
جبروه یکی یعنی پیواژو وسا بو yani او بخوا belki مرov لبنار نکو که ادبی استران گلکی کویره یا نه مثلا خواندنا راست یا ناسکرنا ریبر آپویه راسته البته موسیقى خوش خورد لگوری گوتنان هاتیه چکرن yani هوا خمگین پیروسته یا هری مهم که بشتی استران درکت و شونده ام وکو هوارن تفشاند نافردو درونشتن دوی پیواژویه ده که ام گرکی دوی اوی ده جه بگرن دوی کامپانیایه ده و موسادی که استران و لگوری پیواژوی جبویمه هوارن تفشانده yani ev berhem edi nema bu berhema ku Hakim Sevkan nivîsandî ya jî xemgîn bîrat müzik çekirî xwendiye êdî bû ku wek xebata tev çandê ji ber ku hevalê meselhat gelekî bi meselê derhêneriya ve rostiya her wisa heval Sinan Hezar ku bi rastî wêneyekî serokî him sindî him jî duy atmosferî de çekir yani xebata kolektif ya tev çandê em gerek bigirin destê xwe ez karim wê bibêjim بله ماموسته ام گلک سپاس کن ماموسته مهنک لی کولین کر و جا لسر ریبرا پو حتی نها و ده هلبست نویساندیه مزنا پو بلنتا پو و اسمرو زنده باده جوان سترانن یا هری نافدارن هلبستا از نه یکم جی سر و زیده کریه ام گلک سپاس دکن دسته و ساقه از تشتکی سر راست بکم دومن اوه ستیک تبیده جی خواند وسانی ویساندن اساس سترانا هری کو لایق جی کو مروف بحث بکه جی نه او هر دونه اش هر دو که مستر سترانا دن هی یا روژا مجیه بله ماموسته من هنک یعنی هری نافدار ماموسته مخواست ازوانا هنکی بینیم بیرا گوداران بله گلک هوان وساد بشن که اون این نافدار اما بنارینا من یا هری نافدار و کو پرکور سرحد سکلاندن یا روژا مبو گلک سپاس بوی گهدارین و گلک سپاس ماموسته دسته و دوباره ساق بی دم باش هم بجن قوت بی گلک سپاس ماموسته دم باش بله گودارین هیجا هلبسوان حکیم سیفکان بو میوان ما هول بدن ستران بیش به سترانه دبیجه خمگین بیرهات اما خو بگینن ویجی آنها برنامه وی هیه تلویزیون ده لبله اما هول بدن پشتکو برنامه وی خلاص بی تبلی برنامه مجی ببه هندکارن تلفن همه بکن لسر جبوی پیوندی واتساپ و تلگرام 0031 628 060 21 0031 628 5 47 هجمار تلفن میده 0032 53 41 57 17 0032 53 41 57 18 برای گذارین هجا ام بند تلفن و پیامین ونن بله گودارین هیجا آنهاجی هنرمند خمگین بیرهات بمره
دو سترانه از نه یکم یال سر بر اپو تبی کلیبا خالی سر پلتفرم دیجیتال هات وشاندن دنباش ماموسته خمگین بیر هات دم باش سرکفتن حوال گلک سپاس کن ماموسته ام گلک که خوشن هم بوم میوان برنامه ما گوتن سترانه جالی هلوسوان حکیم سبکان و هاتن نویساندن واجب بسته خو و دنگ خو جان دای سترانه راستیجی د سری د دسته و صاحب ماموسته خوازن و بیجن سپاس yani şu bejim yani em havalim me pesne vadim me yani me tişki mezin şeyine kriyat şu evtiş dilime derket me tişkesi gelip bakır hevidarım yani me kariki ve aliye da ve aliye hünere da me tiştik şu bu gel layıkı gelip me tiştik çekiriye yani بله ماموسته نه راستی جی برهمه کی گله کی هجای یعنی از بخواجی دوباره گلک جرامن گودار کر گوتن نوی گلک بالکشن ماموسته د سرده من وها گرینگ ده بله از گوتنی تو ببرم از مهمی که لیکولی لسر مسئله شکل وقتی سروک هات گرتن از باور دکم هفدیتن آدا جیه کی دا پرتوکیونا دا من جیه کی خوان بله سروک روشا خواه مینا پرومتو استبینه ده روشا من وک خدای میتولوژی یونان دا هیا خدای انسان پرومتویس او از باور دکم سویز خدا نانا جزا دکه دشینه چیا کی و دیرو باز هر دچن جیگری دو خودتشتی کی و سای میتولوژیکه بس سروک روشا خواه هنی کی بیورا گرید ده جبو اینا جه او گوتنا هنی کی باندور لسر مکن هنی کی لیکولین شکر لسر و مثلا من دیت یعنی او شاعری مزن آلمانا گوچه هیا لوخان فون گوته راستی ایناجی لسر پرومتویس هلبس نویساندیه شاعری کی مزنه یعنی نافداره یعنی هری باشه بری 200 سالا جیان کریه راسته و اهلی که من سفکان را موسا صحبت شکر یا من گفت سفکان لیبنه را هنی کی من جیراشیان من گفت شاعران گلک لسر واتشتا نجارا نویساندنه یک شی من هنی کی جلی تماشا کر موزیک چی تاتنه چه کرن اما موزیک وسا به پیانو تشکی اروپایی بله yani hani ki yani kolin çekir usa yani megot yani tıştık usa çevir ve hani ki dersir ve hamle kem te çekirim bu azadiya serokapoj bevnaji مرov راستی وقتی هنی که کورد به هنی که لسر خواد کی اوک چه دکه راستی جی تشتیم باش درد کردن تو هنی که ماسیمه هنرمند داشتی هنی که اوسا فولکلور ملت کی فولکلوریک دین و هر استدیت işte tambur و zurna و def و zurna و خلاص موزیکا ما اوسا هنی که مرون نکاره و نجاران به آمورین نی فولکلوریک بین زمان تشکی گردونی گرکه تشکی جبویناجی از هنکی لسر و مثلا وسا کربم او هست مدرکتن برز حکیم سرکانج راستی جی هجون نرمن کی باشه یعنی باش نویسینه گوتنین باش نویساندن ستران و موزیک وسا لهم هاتن یعنی هر دو گرتن بله ماموسته جبوی اسکیف خوشن گلک امجی که خوشن جبوی حوالن زندان تدید او پرانی مگودار دکن و وجا تدید او یعنی رسم دی سروک یعنی تخیس کرن براستی جی او مروان خوشته یعنی پشرا دی من سروک رسم کو هاتیا خیس کرن داویه دا و دردکه و ارته و دی من کی گلکی ولو انسان pe bandor du be mamuste tuxazım ve bejim rola hünermen nizam az cinaji bibejim nizam o tamamı stran aslında havale mani ki peşi makas kirme bele peşi stran mani ki tiştiki ser ev gotinin em dibejim ne be müzik aniye zaman usa peşi tişki senfonik met şekriye usa yani heyecan dibe kelacan dibe xengini dibe mina tela daxil nav hev dike ve usa من موزیک پوچو پیشی لیه بو
بس هوالا گوتیه پر درێژ دبه کلیپ ji bo wî jî henekî meqes kirine yani. Valla mamoste sanki hinek dakikî de dirêjtir bana baştır bana. İşte ya dakik havalan jê kiriye lê derê ya. Yani xeberê min dûra jê çêbû ya min got hevala mîlê mûzik çin jê. Belê acaba em daxwazên xwe bêjinê dirêj bikin. Sat çêkirine hevalan tesîwanan saxwana jî kedekî mezin da tabii hevalên komisyonat sinema hevalên tev çandê ana jî bi kamera û montaj û hatin û çûyîn. Belê hemî kedekî mezin rast. Belê hemî kedekî gelekî bu tiştî kolektif e tiştekî yani ne ev ne klîba min ne ême tevgera me tev çandê em keve hemî hevalan berdehê ev jî xuya dike yani. Belê. Mamoste em gelek spas dikin dawiyê te hûn bixwazin tiştek bêjin hevalên serêçiyê û hevalên girtîgehê me piranî godar dikin dawiyê de hûn bixwazin tiştek bêjin godarên me re. Ez wan hemî hevalan yani silav dikim bi rêz bi hürmetkî mezin yani ez wanan hemiya silav dikim hevalan yani ez wekî hunermend hevalên koma berxwedan ên em tim liv didim ku em layıkî wan hevalan bibin tabii em vê derî belkî şertûşûretên me hinekî ew bin ama ew ji bo me tim mînakên yani ên ku me didin meşandin yekî ruh didin me ên ku rastî jî vataya jiyana me vataya yani vê berxwedana me hinekî hundirê wana tuje dikin. Tu zanî şerê wan hevalan nebe, berxwedana wan hevalan nebe, ev mûzik tiştek nine yani wekî hestî û goşt bi hevra girêdayî ne ev tişt. Eger ew berxwedan nebe ez tenê ev mûzik ez çêkim ew wekî tu çawa fîşekî wala bavê jî heva yani ciyê xwe nagire ji bo wî jî wextê ew berxwedan û ew huner û wekî sîkron li hev bi hevra dimeşî watekî xwe çê dibe. Ez em yani hêz didim ku em layıkî wan berxwedana wan hevalan bibin ên hebs û zindana û ên serî çiyan îro ji bo azadiya gelê me rastî jî canê xwe feda dikin û berxwedanekî bêhempa bikardînin bêkitînin ez wanan bi hemiyan bi rêzgirtin silav dikim. Gelek spas dikin hunermend xemgîn Bîrhat ji bo ku te deme xweş me re veqetand mamoste em gelek spas dikin hûn her sağ bin baxtewar bin şad bin mamoste deste wê sağ bin em benda berhemên nû ne weşan baş be silav û rêz bo hemû guhdarwanan gelek spas mamoste dem baş serçavê me gelek spas. وأبدا وبهجينا وتحتي وهالوشي
بله گودارین هجا سعادت اکن 2015 لسورا آمده هات گرتن حال زندان سینجان تیرا گرتن او دو چارچوه پنگاواج ریبر اپور آزادیش پرسکرگه کرده چاره سریا سیاسی تیولی گریوا برچی بونه بویه بسترانه که نوکو و بخواه نویسانده باله دیکشنه سر آزادی ریبر اپو گرتی آزادی جبو خودی در کتنال ریبر اپوش با آزادی و بانک لهر کسی دیگه بسترانه خو باله دیکشنه سر بلاوونا فکر و فلسفه ریبر اپوشی گرتی آزادی بکلام خو بحثا شر لزاپه برخوادان نتونلان شر جیدی که کرم بکنن به هفرا گودار بکن هوال سعادت اکن گلم روز آزادی هات رابه ایدی بسر بندستی نابه جه خواست سال تو شیار به رابه دنگره بر جیهان بلاو که درابه گلم روز آزادی هات رابه ایدی بسر بندستی نابه جه خواست سال تو شیار به رابه رابه آزادی یاره بر آزاد یامه دپی تو آری حقیقتات ده بیتی دو بنجی پارگلات پاش برو آج ده تو بنجی آنه کازاد دوال ده بونو خوبونک olan de va geçti be olan de va geçti be cihane bir baveriyate olan de va geçti be olan de va geçti be cihane bir baveriyate ev kavayı hesin kar bu arime Bığa girip bir ospola girviname Tecviyari roni girriyame Cenube jinna hevili ahame Roni dibe mezindi be Roni dibe mezindi be Lihemberi de hakka nefşerime Roni dibe mezindi be Roni dibe mezindi be Lihemberi de hakka nefşerime Demmu devran salbori yanlı serme Felek roje geşvaram ne beserme Tarine buruna hiya zerdeşti Vaşerdekini keçu kurtin teyi çelenk Zapledi de şer geçti be Zapledi de şer geçti be Lütünelan şerri geliş uğraşker Zapledi de şer geçti be Zapledi de şer geçti be Azadi yare bertine zikidi be Rabe Gellim roja azadi hat rabe Edi besser bin destinabe Ji khawasat sale tu şiyar be Rabe Dengeri berli cihan belavke Derabe Gellim roja azadi hat rabe Edi besser bin destinabe Ji khawasat sale tu şiyar be Rabe Rabe Azadi yare ber azad yame بله براستی جی ام گلک سپاس دکن جبوی هول سعادت اکن جی لزندان سینجانه ده تیرا گرتن بریه دو روزان به مالبات خوره تلفون داخوه و مالبات هول سعادت اکن دنگی و قید دکه و ردیکه و ام گلک سپاس دکن جبوی کدا سعادت اکن جی هر وها هوالن کل گرتگه سینجانه تن گرتن ام گلک سلابو حسکرین خو جبوی جنن گرتی جنن آزادی ره ام دشینن
آری جزیره بوتان هل بود دسته بریوان آری جزیره بوتان هل بود دسته بریوان گلو گیری لال قدان هل پران الکردستان گلو گیری لال قدان هل پران الکردستان دورامه و چاخامه و گری لا روش بونامه و دورامه و چاخامه و گری لا روش بونامه صوتامه بله گودارین هیجا مخواست ایرو برنامه خواه ببرهمه که هاتنه درخستن در باز بکن هنرمند حکیم سیفکان و خمگین بیر هات بمرابو هر وها سترانا کو سادت اکن بمرا شاندیه مخواست امهنک سروان بسکنن ام گلک سپاس دکن میوانه کو تولی بونه و هر وها جوی سادت اکن جی امیرو هاتن داویا برنامه خو حتی سیشمه بمنن خوشیه ده همان ساعت امید سابه هفرابن روژا سیشمه هر روژا سیشمه و هر روژا اینی ساعت لگور ساعت اوروپا ساعت 1:15 پشت نوچین سورانی امی به هفرابن به تلفن و پیام خواه هن تولی برنامه ببین امی گله که خوش ببین امی برنامه که به هفر تیرو تیجی امی درباس بکن بمنند خیر خوشیه ده حتی سیشمه دنباش کدارنشم